oleh balang ban Bandung labi nasa kamu mengayo tinya buno mek bertambah masa bagiri iya betul raja memang begitu pertama puno ya tinja boh kiri mata oleh balang menyok ceh naga boh kiri mata kade ladi hawa yo titik kata trena ganta tinggal malamnya tajam kamu bertajam bersajahan saja hadang tolawan ube ayam kakak raja bedi berdegu malamnya nyokamu tahamu mutajam tajam tidak entam cahdu Allah belah gunda dek malamnya lawan dan kami yang pahlawan Aceh atau bujang juara nyonya sudah di antara hugo raja monyonan tudati rumpa rumoh karuga modal betul oleh balang balik kau tika judawanyan Yu
Adek mudakar Ngadlang pidi mudakar jahid jak dapat tuan Menjauh tawang kamot tamong bunuh jalan ketimpang dua Bek dilen madong ngan cupo yang nanti dua roti ada kuti nangan agam jilbab putih ngan jilbab hitam aja hijau pina nanti dua Bapak Haji mengaku lebih kulong tuan terdat utang yang undang ada emodaka nilong malah nyawa modaka akan kena upang kan kujak bang diangkat senjata Dubak malah nyawa tiada tolak milik dengan adik-adik di nagan kan kakak kalah bang ini aku jumpa Moyo ku pikir dek modaka aku timang dengan awaknya hanapan tagai dak bang dakwah kahkar katuku dek modaka punya ngan cobang mulabut kono jalan tayo dek mahadu dua tapi malamnya hijau dek modaka katalah putan mugo peng jalan dek kakaju honda bukan lombeng nya hitam meneh mo yang awaknya ku dengar dalam kalangan punya getat buda tang malem buda licin di bawah kalangan tang awaknya jin anak ulama odet tapak cakalan laga dan dampan mutamah garang pengingin cehku jumpa kan kupi haji ade jai kan kupi hitam nip kenyo pujuh larang de lebih utama be pegah jalan tapuat pidan ugok kan wayang tiga tamang nuraka Atuh baru be ala bangka dia anu ngam atuh bak mamplam bang umpung cempala ana talah le ala lage kentut bang munyo lage nyan kepegang haba ilong hana mukli lage dicupa age biatnyo baru bang lage nyan dilong hana tuara kiban ku pegan ala tu bang pakilong paban bang ka hono kada memang malamnya rumah pak kamaru taman dakun hanjut han haru adega demi kapike kecubang mudaka ada dumam dedahap adega Ana talale syah jamali abaka karam di banyu malam ada butela gona lem tambung bacut bila bapak dan ibu dalam karangan di banyu malam ujung uram jut muha punjang kusyah mulabo dile habalun putrang di banyu malam tebang kop jumpa tinggal ku duduk cahiu buno ideh di dalam ku dengar karangan bang Ismail muda dikun ku tanya buno hana adab tepan nan takun hana mupat bak ceh nagan cukup tak awai dipegah pakat demambang dengalan pegah di banyu malam dengalan putrang fikra ngon dua bangsa Ismail malam yo talong bulan terang tengah penutan badai bangsa Yuna Jaya pakan malam yo bang katalah paham kulon tuan oto usawang takun takoh talo sedara hana mubeda bang di maulun tuan putih ngan hitam tetap balun sama buno ku begah buno yo awal kan ku kun kecubang bang pakat mutenang tapi karena
na dilon ku pantang sebab ku sugan kunit adun yang Tuhan menantu contoh upama ku boh tujuan dalam karangan bunuh cayuh nagaya pakai no bangkot oto baju bang kalai di pam dipikir pakat hampa ajai mai de bangka betala pam anak muda ngio malamnya bukan melawan ngadek nagan ngadek mula kota mantang cipompon mula wayang-wayang bahkan adek bangka huangan mata muyo kalake hanyut mukunan dale oto itu sawang bahang kakapu tabang bangkunan menan kegetarang le bangko jumpa salim mulia dile dari lentuan ke untuk bang Ramadi tajangan abadal abang adenan tiga lentapa ni ba malam yo bang Ramadi ekol lembeh garang dengan penesannya ni ba adinda titit ka kuja bang ekno tarang kutigai nagan kuja utawang kuja peh dadang anakku balik bang titik ba urang tetap ku cubang bang aku sanjung lupa tanah raya patipan ku bang di banyo malam apa di putrang lebang mula boh kota anakku balah bidana got sagai di banyo malam penonton lingkang walaupun bunuh kali terdengar mutajam-tajam bunuh yo awai di pugah haba tu palala bang bunuh di putrang tu jati tunang malamnya kena gemaba tukang urungi rutan dek muzakar tanyo diundang kena yu pepeh dada bantu kena bang katalah paham di banyo malam bang lain cara ku pikir ya di jauh ke lawan di banyo malam kena ku tegang di duga mentang kena ku datang punyonya kajo lawan ade muzakar kalau mentang ku nonton obe di ruang di anyan muno di megaya bodoh kalau obe wa cupang katalah di depan kapuna kursi hingga meja ana talale mana gule lagi bang karang bang pekan bacut tang talah bak tu pegang apa memang ada juga bang panja puno apa karang pon mulaan puno apa mutna apa na hawana pakai kuni bak kena gun urung puhadile ka pahajan awana dendam pon dawa tang malamnya kagade mutran melabu nagan jajeh muda adek rawani do budai dengan adek genang kaju budinang le kadina apa bukan dengan kah di bang lawan yang dengan cahaya di bangku yo coba toko yang kale di bang mana kau tikan bah di wongempa adek mulaka kadu budinang kanging ke ngio bud bang tanpa ye correct ye correct